tariki 25 ukwezi kwa 11 2025 ni mu gitondo mu byukuri aho ubona ko twizinduye cyane mu rukerera cyangwa se babyita ngo nijoro rishyira inkoko birumvikana aho n'ubundi tubonye amakuru tuguye ku makuru ndavuga ati mwana ntake nta kintu naba ndyamanye mu gihe intare za Sarambwe n'amadubu biri mu kazi. Niyo mpamvu rero nizinduye kugira ngo aya makuru nyabahe mu byukuri kugira ngo izi nkuru nzengirente nzibaranguze ni muri teritwari ya Mwenga ni muri Sud Kivu. 23 ndetse na MRDP twirwaneho bakaba bamaze gufata abacancuro 42 matekwa mu byukuri rero bakaba bacakiwe umucancuro afashwe ari imbumbe n'urugamba rwa Mwenga rwasize M23 ndetse n'amadubu bacaginze ibikoresho byinshi igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo FRDC mu gukwira imishwaro abaturage bayivumiye ku gahera kubera ko iki gisirikare cya Kongo FRDC cyasahuye abaturage b'abasivile. Mwana ndaki rero nubwo buryo mvuze ngo reka nze mbahaye amakuru ariko nanone amakuru aturuka Uvira akaraye karamutse amasasu n'ubundi arimo arumvikana muri axe ya Uvira. Abasoda ba FC23 barimo barashimira cyane byimazeyo bashimira Perezida wa Kongo Kinshasa Antoine Tshisekedi. Abasirikare bakivugira ati n'indi manda tuzagira gute tuzongera tumutore kuko uyu mugabo rwose aradupangira. Apanga neza cyane mpaka turisohotse tukagera Shabonda na turadufaru tukadufata ati n'indi manda Tshisekedi yamamaje twamutora kuko apanga neza wumve ni ngongo ya mbere muri ngongo ya mbere apanga neza cyane mpaka turisohotse tukagera Shabonda na turadufaru tukadufata ati mpaka iri shyamba turisohotse tukagera hehe tukagera Shabonda n'utudufaru tukagira gute tukadufata. Abacancuro bagotewe mu rusisiro ruri inyuma ya Kirungutwe ubwo FARDC yari imaze guhunga urugamba. Ikintu cyo bita umututu intare za Sarambwe zimaze gufata Kirungutwe za divansinze zikimara kwa divasinga ahantu bita Gasika zihafatiye abo bita abacancuro mu byukuri abacancuro benshi ubona ko kidasapa kwenye ilikuwa napiga vile ndio kidasapa yatatusaidia tu ndio kidasa besha bomola madepo ya mamoto besha bomola zote iko atala mamoto kisi wanajisikia abo n'abazarinde baza muko ajisikira yipiki ndio intare za Sarambwe zigenda zirasa icyo bita rumwe upareko. Intare za Sarambwe ahangaha nkuzaniye operasiyo ya Kirungutwe operasiyo y'ahangaha muri Mwenga uburyo intare za Sarambwe n'amadubu ziri kwivuga imyata ati buriya Tshisekedi tuzongera tumutore kubera ko apanga neza iki apanga neza ibikoresho. Ati paka dusohotse iri shyamba noneho tukinjira neza Shabunda tugakatinga twamara gukatinga n'utwo dufaru twe tukagira gute tukadufata. No kuvuga ngo rero iyi niyo kanze nkwereka kanze ahantu abasirikare aba bacancuro cyangwa se abahashyi bafatiwe
Hao na wote ni washoferi biko panda kilima. Tunakimbia vita Kirungutwe. Wanapanda baba kilima. A 3 heures de temps. Wanachoka. Hatari. Nukuvuga ngo uyu musozi bazamuka amasaha 3. Intare za Sarambwe nukuvuga ngo abashoferi bahunze urugamba. Bamaze guhunga urugamba babona nta kuntu byagenda, bazamuka umusozi nko Yesu yazamutse w'Ikaruvariyo. Abacancuro rero bagize gute? Nyuma yo kuva muri karitsiye bita Kasika, abacancuro nabo bazamutse umusozi. Kumbe hagati mu musozi intare za Sarambwe umusozi zawupasuye. Ubwo ni hagati ya Kirungutwe ndetse na Gasika. Intare za Sarambwe zimaze gusatura umusozi ziragenda zirakaba. Mu gukaba zireka abashoferi n'abaturage bari bashoboye gukura amahene yabo Kirungutwe n'inka bazamuka umusozi, barazamuka baragenda. Aba bacancuro rero 42 kugira ngo bafatwe matekwa. Aba bacancuro nabo kubera no kuyagurika bana bacancuro wa Blackwater, aba bacancuro intare za Sarambwe zongeye zibasubiza hasi zibaganisha Kirungutwe. Nyuma yuko bazamukaga uyu musozi kugira ngo barebe ko niba uminuka nibura Kirungutwe baraba bayireba hepfo ndetse na Gasika. Intare za Sarambwe zirabakatinga zifata 42 imbumbe n'ibikoresho byazo. Amakuru rero aturuka hari avugira ko aba bacancuro babacaginze drone zingahe? Babacaginze drone 5. Ni amakuru n'ubundi impawe n'umuntu uri hariya, ni amakuru y'urugamba. Ariko nanone nkuko izi audio zigira gute zibyemeza, zirakubwira ko ibintu byaharibitse hehe? Ibintu byaharibitse muri iyo axe ya hehe? Axe ya Kirungutwe. Intare za Sarambwe ntago zishaka kumva ibintu kasi tuko Lwindi. Uretse numve uyu ibintu hapana, hewa iko mubaya sana kwetu. Hewa iko mubaya sana. Ati hewa iko mubaya sana. Kanze hari voice note chaka kubumvisha. Ati hewa iko wapi? Hewa iko mubaya. Intare za Sarambwe zisize icyo bita piripiri. Intare za Sarambwe zisize icyo bita urusenda pima. Intare za Sarambwe sana. Ila kusema nani matension parce que uko mu distance, hewa iko mubaya sana Kasika sai. Watu yote ya Kasika biko disperse. Na basoda yetu wanakuwa mapiage sai. Abantu ba Gasika bose bagiye he? Baguye paralize. Nukuvuga ngo umutego w'intare za Sarambwe wabashibukanye, ahubwo abagifite imbaraga na kuka n'abasirikare ba FARDC bari kwiba cyangwa se bari gupiya abaturage. Mu centre ville, mu centre ya Kitasa. Muri Kitasa. Banisapima moto ya batoto yangu bigwa victime, banabomola nyumba yangu Kasika. Ati Kitasa, Kasika, inzu babomoye, abasirikare ba FARDC bagize gute? Barimo barapiya. Yema moto ya batoto yangu pale. Nukuvuga ngo moto z'abana banje ahangaha zarangije kwibwa deja. Tase mingi. Kasika sai hakuna tandege mu barabara. Nukuvuga ngo ikirari cyumye Gasika nta n'inyoni tamba. Nukuvuga ngo ibintu byamaze kugira gute? Byamaze guharibika. Izi rero nizo bita intare za Sarambwe. Tu habari yenye ko sai confirme. Basoda yetu banaanza piye mungini yote ya Kitasa. Nukuvuga ngo abasirikare ba FARDC umuturage avuga ati abasoda bacu bari nta kindi bari gukoretse kwiba iki? Barimo bariba umudugudu, barimo bariba umujyi. Urugamba bagize gute? Urugamba rwabananiye. Ngizi hene, ngizi ngurube, ngizi nkoko, ngizi mbata, ngengaya mu matera, yewe ngo
n'abarundi bikoreye ibitanda rwose ahangaha muri axe ya Kitasi ubona ko ibintu byaribitse babonani population bariko abaturage hakuna viatu ya nani donc ni signe ya defete bana confirmer ki bana chindwa ni ukuvuga ngo population zose ndio banageukia sai ni ukuvuga ngo bamaze kwemeza ko urugamba rubananiye ahubwo bahindukiriye iki bahindukiriye iby'abaturage ati ni ukuvuga ngo ubu population ni twebwe bahindukiriye kuko bamaze gukonfirima ko urugamba rwabananiye bamaze gutsindwa bagize gute bahindukiriye sasa abaturage ni ukuvuga ngo umututu ku mututu unabashinda kuvuga ngo urugamba rwa fro rurabananiye ariko bakavuga ati none se n'imbati iratunanira n'ihene iratunanira n'inkoko iratunanira ngabo abo niwo bumva ngo ni wazalendo OG urugamba rwariya ni imberenge tuko Lwindi ni Lwindi na banacha wenzabo mu vita banakuya tu banakia pie kasika ni ukuvuga ngo urugamba ngo urugamba rwabananiye rumaze kubananira barutama abarundi barutama abazarendo FRDC itambuka ijya gusahura iki insengero amasentetizeri ingoma imirishyo ibintu byose mu gihe abarundi bari bateze iki bari bateze umutwe akia tusaidia kuvita porque tukaye vita lakini hapo ndio wanakuwa baadui ya bakongomani raporo bapigane banabomola banaiba banafanya maafa ile walifanya Kamituga na ndio pia wanafanya hapo ukuvuga ngo ibyo bakoze urugamba rubananika Kamituka nibyo bari gukorera hangaha tunahusika sana shu ingekuwa basi abapokea yake neba anapokea na ndio wanatufanyizia vile mpaka sasa iyaba basirikare ba FARDC batahembwaga byari kumvikana ko badukoreye ibingi kubera inzara ariko kubona igisirikare cya leta gihembwa ariko kiri gukora ibingibi ni ibintu bibabaje abaturage za usiku masasi ngali nalia bila tatizo hakuna amasasu akomeje kugira gute akomeje kwisuka akomeje kurira hejuru y'iki hejuru y'abaturage intare za Sarambwe zabatatse ku munsi w'ejo ni ukuvuga ngo iyi Mwenga yari yarananiranye iyi ahangaha ni ukuvuga ngo iyi Kasika iyi Kirungutwe ahangaha Bandulu intare za Sarambwe ejo zakoreye icyo bita Gatendo umurundi ahangaha yagize ate umurundi yaharibitse n'intare za Sarambwe zikigamba ati buriya Neva ndetse na Tshisekedi manda twakongera tukagira gute twakongera tukabatora perezida ni Ngongo ya mbere muri Ngongo apanga neza cyane mpaka turisohotse tukagera Shabonda na turadufara tukadufata urumva ko gahunda y'abasirikare ba Makenga gahunda y'abahungu ba FARDC nta guhagarara bafite operasiyo Kirungutwe yabariye mu by'ukuri ubona ko iyi Kirungutwe bahafatiye ibikoresho byinshi cyane iyo Kirungutwe hari na aerodrome ikibuga cy'indege mu by'ukuri ubona ko ahanga hose haturukaga za drone zazaga guharasinga zazaga kurasa aha hose ubona ko hagize gute ubona ko intare za Sarambwe zahateye iki zahateye ijanja kandi bakubwira ko ngo ni veri Shabunda bava Shabunda bajya gukatinga Kindu ni urugamba narababwiye ngo ni urugamba uru ni urugamba rugomba umugabo ni urugamba utagira gute ni urugamba utasigaho umwana abacancuro bafatanywe drone muri uru rugamba rwa Kirungutwe hano ku musozi bazamukaga M23 yaretse abashoferi barazamuka wale kule sinaona wanekala pale baretse abashoferi barazamuka bamaze kuzamuka nibwo sasa aba bacancuro baba hasi umuriro bamaze guhatumira abo bacancuro babura inzira
bamaze kubura inzira rero nibwo intare za Sarambwe 42 zibacakiye 42 zigize gute zibateye ijambo. Ibintu byaharibitse bakubwira ngo abasirikare ba Makenga barakaye ubifate gutyo kuko urugamba bari kurwana nicyo bita umututu. Nicyo bita umututu. Umva ukuntu isasu rigenda rivugiriza mu by'ukuri. Aha rero abacancuro bisanze aho bita chini ya hehe, chini ya ulinzi. Abaturage rero baravuga iki? Abaturage bamaze kuvuma igisirikare cya Kongo FARDC, bamaze kuvuma abarundi, bamaze kuvuma abo mu mutwe wa wazalendo, bavuga ati rahia sisi munatupatisha haya. Reka wumve iyi interview kugira ngo tugende tuganira ku byo abaturage bibaza kuri iki gisirikare cya FARDC, ku byo abaturage bibaza kuri iki gisirikare cya wazalendo. Urugamba rwabananiye, ibintu byagize gute, ibintu byaharibitse kugera ubwo abaturage bashima FC23. Tupatisha haya Mwadukojeje isoni. basoda benye bako ku M23 izi kahoko siko ku M23 habapokeaki banaishi ku morale bengine. Abasirikare ba M23 ntibahembwa, babayeho kuri morale. Tariko mwebwe tubashyitwa bashyiriye imisoro, twabashyiriyeho ibintu bya tarakaseri, ba diaspora baba amafaranga, muze societe civile baha amafaranga. Mudukojeje isoni cyane, mudukojeje isoni. Ini banakufa na njala, banakimbia njala. Mweye raia iko najitoa corps et âme, inafanya ma contribution, diaspora inafanya ma contribution, inabatumia ngambo na ngambo. Leo mko mnatupatisha haya, ile diaspora na ile raia kunafanya ile contribution, mko mnailalisha kwenye bila busingisi. Ati abo ba diaspora bitanga bakikoramo, abaturage societe civile bitanga bakikoramo, mwabakojeje isoni kugeza ubwo muri kujya kubaryamisha nta n'ibitotsi kubera amasasu muri kurasagura. Ahangaha ni Uvira, ibintu byaharibitse mu by'ukuri, bamaranye muri Uvira. Ile raia yenye kunafanya ma contribution, kuna baombea Mungu. Ile raia yenye kunasema kwamba hawa ndugu yetu Mungu awasaidie batoe ya adui barushe kwelitoka. Ile raia ndio mko mnalisha masasi. Tuseme haya pour que pas mkomprendre. Kumbi kama mnaona mnashindikina, kumbi tulombe permission parce que si ndio tuko baafere bakubatetea, tuombe permission mupelekiwa mu centre de formation. FARDC kama itapana mingine, kama itafanya nini basi. Aba baturage ntago bizera FARDC. Ati mwebwe reka noneho tuba